aya social media sang lo lut le mani hriat atangin I han soi do nang miang puzoram thanga versus Dr. Arlal Thanglian hi arik chu ato ngai lo chan chu MNF roi tu te hian sang ni so pakwa khan an ti turan ti fel to a Dr. Thangte hi leadership fight thailo turin atil an lak sak kan ti thei ome chumi omzia chu MNF vice president atangin an paya are tawangwanga covid laya aming athat donin health department chu finance department in an audit makdu mizo mipuin sipui kan hlau wang lai tak khan puzoram thang enkol chuan Dr. Thangte enkol chu asum mandan an audit ani minister atanga an ban zui tak Dr. ke bei chua department enkol po an audit zui tu mi alo lai hian sipui kara health department an audit chan kha Dr. Thangte ming thatur hlia khu tumna ani thu hi politics chik mi te chuan an ring hlel lok to ani ma se department dang po ata tola audit turti ni in audit masaka health department atangin anti chu dot muhlum ani ti alanga tunthleng hian puzorama sarkara hian department pakhat chi an la audit du'a chu covid len laya Dr. Thangte enkol health department an audit kha ani puzoram thanga chol huna leadership tour in hruipo an tran to thu kha kalo chiar ve a zirlai pol atanga lut pulal chandamaral te pulal ruat kima puel thangmoya puti jelal nun tluanga pulal rin sang ral te le an tho pui thin GS le secretary role hian cho an ei khom photo thin thian ho cho ei khom ati thei role hian leadership atana intel khom an ni ang ti arin om puzorama chol huna hian Dr. Thangte ni lo MNF president hi kan nei ngei arin om a chan chu chimlam MLA tel lo na group lian tak hi a om ani arin om purabat ro moi ro ite hi puzorama lamatang ani ti hi hairual ani lo ama zui tuwa anei Dr. ke pa chunga engineer HL Zirliana pu HB Akzawa pulom omato chong ang hi intel khom tur chuan an la lian tham tak tak si lo hebo ruak in mungril tak ang hi party chunga hian arit thina congress pheltak chan po kha he groupism tho hi ani secretary role revolt MNF secretary le GS role an hanlung oilo tak tak kha chuan exodus day an mang tur po namrun an moi tham manglova an lo buk to sa vana pa hall an man khan chair an ho bel te chu mi pui mu hlau takin an thukru a hola an thol hleti WhatsApp po sa ka mu kha indeu na satlia mai emo ka tingota thil khleng tak takalo ni reng si MNF ru kol le awang vat kai tam tak chu kumsoman opposition nuwa sarkar na an chan nuwa na la mu velawan om kamrula minga na chuak zo zai chu achang tu tak soingam si lovin an inrin hriat thupa PMJV ke noya na chu thiam taka vai tho tir ani si awangin poisa hlom lian mu velo namrun GS rual an phur lo awangin exodus day an man nu lok khan an exodus dar trap ti kan lo ria MNF ho tu te an har chu me chuan in thlan lo hnai to a in thlan lam hoi anga ya lunglei municipal council in thlan review po an in kok na sa hleti kan lo hre phak boka dik tak mo hriat chiana chak om hle ani mipuin MNF an du lo chana na nei tu le na sem tu lam an kok ti arin om tol tola saski sum an ma chuan me khi mizoram mipui sum ani ba ka lon ani a rul le turani tuna hi chuan GS rual election expenditure tuak na angin an manga kumli chung thlim an ni awanga thlem lung oi tum na kan ti theya an lung oi zo lo chuan phur lo takin an campaign don ani